Imirambo y'abasirikare b'Abarundi iri kwinjizwa mu Burundi ihishwemo amabuye y'agaciro. Uyu munsi munyemerere tugaruke muri Minembwe ahari kubera urugamba rukomeye cyane kandi rurimo ruragwamo abantu benshi. Minembwe urufunguzo rwa Kivu y'Amajyepfo, impamvu kuyigarurira byabaye inzozi kuri Kinshasa. Mbahaye ikaze muri aya makuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni buri mushyaha kanda aho handitse subscribe dukomeze tubane mu makuru tubagezaho umunsi ku wundi. Amakuru aravuga ko mu gihe leta ya Kongo yakusanyije ingabo nyinshi, FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, kandi bakaba barimo baragaba ibitero kuri Minembwe, bakaba banafite amatsinda menshi ayishyigikiye kugira ngo yigarurire uduce twishi two muri Kivu y'Amajyepfo. Minembwe yakomeje kuba imwe mu mbogamizi zikomeye cyane kuri FARDC. Nubwo habaye ibitero byinshi, operation za gisirikare zihuriweho bishyigikiwe na Kinshasa ntiryabashije kugenzura burundu aka gace ko mu misozi miremire ya Fizi, aho twirwaneho nabo bafatanyije bakomeje kwirwanaho. Ubwo iyo bavuze aho bafatanyije uhita wumva AFC M23, bakaba aribo bagifite Minembwe ndetse bakaba ari nabo bayigenzura aka kanya. Minembwe si umudugudu gusa, ni urufunguzo rw'akarere. Minembwe ifite agaciro gakomeye ku rwego rwa gisirikare. Ugenzura imisozi miremire ya Minembwe aba afite ubushobozi bwo gukurikiranira ibikorwa bibera hagati ya Fizi, Uvira na Mwenga. Niyo mpamvu impande zombi ziyibona nk'ahantu hadakwiye gutakara. Ugenzura iyo misozi aba afite uburyo bwo kugenzura kunini ku mijyi minini yo mu bibaya no kuyigenzura bihoraho. Ni ukuvuga ngo muri mu misozi miremire ya Minembwe uba ufite ubushobozi bwo kuba wagenzura Uvira ndetse n'ahandi biteganye. Imiterere y'akarere igora ibitero bya gisirikare. Kimwe mu bibazo bikomeye ni imiterere y'ubutaka bwa hano muri Minembwe. Minembwe irimo imisozi miremire ifite amayira make kandi atoroshye kunyuramo. Ibi bituma kugemura ibikoresho, amasasu n'ibiribwa ku rugamba biba ibibazo bikomeye. Niyo ihuriro rya leta rigabye ibitero, kurinda ibyo byafashe no gukomeza gutanga ubufasha ku ngabo ziri ku rugamba biba bigoye kurushaho. Ni ukuvuga ngo FARDC igerageje kwigarurira ibice byo hano muri Minembwe kugira ngo ibashe gutanga ubufasha ku basirikare babo bari ku rugamba, n'undi birabagora bikarangira bongeye bakaharekura. Abakurikirana hafi iki kibazo bavuga ko iyi miterere yatumye impande zihanganye zishobora guhinduranya ibirindiro kenshi, nta ruhande rubasha kugira igenzura rirambye. Ni ukuvuga ngo ubashije kwigarurira agace hano kamwe muri Minembwe hano, kubera ukuntu hari imisozi irimo amayira make bigoranye kuharwanira, birangira n'ubundi wongeye kuhatakaza, undi akongera akahafata bikarangira nawe bahakwambuye. Nuko nguko nyine muri Minembwe bihora bimeze. Twirwaneho irwanira ku butaka izi. Aba barwanyi batwirwaneho kubera ko ariho bavuka, ariho bakomoka, bo babasha kuba bahagenzura igihe kirekire kubera ko ni iwabo. Indi mpamvu ikomeye ni uko abarwanyi batwirwaneho bamaze imyaka myinshi bakorera muri aka gace. Aka gace rero bakaba bazi neza imisozi, amayira n'ahantu hashobora gukoreshwa mu kwihisha cyangwa gutungura umwanzi. Mu mirwano yabaye mu minsi ishize, impande zitandukanye zatangaje ko habaye imirwano ikaze muri Gakenke, Mikenke, Irundu, Ruhinamavi, Bidegu na Karongi, aho twirwaneho yakomeje kurwanira ibirindiro byayo. Ihuriro rya Kinshasa rifite umubare munini w'ingabo ariko rifite ibibazo byo guhuza ibikorwa. Ikibazo bafite ni uguhuza intego nyine bagiye kujyaho bose. FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FDLR, abacancuro n'andi matsinda ntabwo buri gihe bakorera ku buyobozi bumwe kandi bafite amabwiriza ahuriweho. Ni ukuvuga ngo buri wese akora ibyo ashaka.
mu gisirikare burese yakora ibyo ashaka nta ntsinzi mushobora kubona, ahubwo mutakaza ubutaka aho mwagombye gufata barahabambura, naho mwafashe ntago muhamarana igihe kinini. Guhuza ibikorwa hagati y'amashami bituma akenshi habaho ibibazo. Iyo hari ingabo zifite imiterere itandukanye n'indi, nk'indimi zitandukanye n'intego zitandukanye, ibikorwa byo ku rugamba bishobora kudatanga umusaruro wari witezwe nk'uko byagenda iyo byose bikorewe ku murongo umwe. Urumva hazamo n'indimi, usibye ko nk'abarundi bo bumva igifaransa kandi abakongomani ni igifaransa n'undi nabo bavuga, hakazamo iringara, hakazamo wenda bavuga igiswahire. Urumva harimo n'abamiriseneri, abacancuro, birushaho kugorana nyine. Ntabwo abacancuro bakwemera kujya anda komande ya FARDC kuko abumva nyine ari abantu baje gucungura Kongo, ntabwo bemera kujya ku mabwiriza ya FARDC. Bakomeza batubwira ko intambara irenze ikibazo cya gisirikare gusa. Minembwe ntabwo ari ikibazo cya gisirikare gusa, hari amateka y'amakimbirane hagati y'amoko n'abaturage batuye muri ako karere, ibibazo by'ubutaka, ubworozi, politike n'umutekano w'abaturage. Ibi bituma niyo habaye intsinzi ya gisirikare ikibazo kidahita kirangira. Hari impungenge ko igihe cyose ibibazo bya politike n'imibanire hagati y'abaturage bitarakemurwa, amakimbirane ashobora gukomeza kugaruka. Abaturage bo muri Minembwe ni abantu bazwiho korora cyane inka. Buriya abakongomani batari abanyamurenge ntabwo bakunda inka, habe na gato. N'iyo bahafashe usanga bari kwangiriza amatungo y'abanyamurenge. Bafata inka bakazica, ubwo ni igihe leta yahigaruriye hatari mu maboko ya Twirwaneho, ugasanga inka nyinshi bazishe nta mpamvu. Ibyo nabyo nyine biteza akavuyo muri kariya gace ka Minembwe. Ese Minembwe ishobora kwigarurirwa vuba aha? Bibutse ko hari kubera urugamba rukomeye cyane. Natangiye mbabwira ko abasirikare b'abarundi, imirambo y'abasirikare b'abarundi igera kuri 250 baba bari mu ikamyo babarengejeho amabuye y'agaciro. Abaturage b'u Burundi iyo babonye ayo makamyo bagira ngo ni imizigo isanzwe gusa batwaye, ariko abavuganye n'ikinyamakuru cyacu batubwira ko abo basirikare baba babazanye muri ayo makamyo arimo amabuye y'agaciro babapfutse kugira ngo nyine bitagaragara igihombo bari kugirira ku rugamba. Nubwo habaye rero operation nyinshi muri ako gace ka Minembwe, ibera ku rugamba bigaragaza ko Minembwe ikomeje kuba imwe mu nkingi zikomeye z'intambara muri Kivu y'Amajyepfo. Imiterere y'akarere, uburemere bw'inyungu zihabarizwa ndetse n'imiterere y'impande zihanganye bituma kugera ku ntsinzi ya gisirikare yihuse bigorana. Ihuriro rishyigikiye leta ya Kongo n'iryabashije kugenzura Minembwe kubera impamvu nyinshi zihurirana n'imisozi igoye, ikibazo cyo guhuza ibikorwa hagati y'ingabo zitandukanye, ubumenyi bwa gisirikare ndetse n'ubumenyi bw'ahantu bari kurwanira buri ku ruhande rwa Twirwaneho gusa. Ni ukuvuga ngo Twirwaneho niyo izi aha hantu, ndetse n'amateka y'amakimbirane ashingiye ku butaka n'umutekano w'abaturage. Hari kandi n'ibibazo byimbitse byatumye Twirwaneho ifata intwaro, bikomeje kuvugwa nka kimwe mu impamvu zituma amakimbirane adahoshwa. Mu by'ukuri ikibazo cya Minembwe kigaragara nk'ikigerageza gusa nk'aho gikomeyemo kubera ko leta ya Kongo idashaka kumva ibyo Twirwaneho isaba. Ntago iha impamvu abarwanyi ba Twirwaneho bubuye intwaro kugira ngo birwaneho. Ntabwo gisaba gusa intsinzi ya gisirikare, ahubwo gisaba n'umuti wa politike ushobora gutuma amahoro arambye abonwa muri kariya karere. Iki kibazo rero cya Minembwe gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, aho ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zishaka kugenzura iyi misozi kubi no kubwiza. Byibuze bavuga ko ku itariki 7 z'ukwa karindwi bazaba bigaruriye Minembwe, ariko ibintu byarushijeho kuba bibi, birakomera kurushaho. Twandikire komenti cyangwa utubwire uko ubyumva.
utubwire uko ubitekereza. Ese Minembwe ubona wowe yakwigarurirwa? Niba uri mushya rero hano ari bwo bwa mbere utwumvishe ukande subscribe, ndabashimiye cyane.